Ngithi ngalinye ilanga koJohane naPetro bayahamba baye ethempelini. Ngesikhathi semthandazo. Nabahamba kusikhathi semthandazo. Kuthiwa kunendvodza lebehlala ehlela ngaphandle. Lendvodza behlala ecela ngenxa yecondition yayo. Bathi laba bayabona ukuthi abantu bayangena. Bathandaze badumise baphindze baphuma indoda solise eminyango bathi kafika lamadoda lapha lamabili ayabona ukuthi condition yalo muntu lo ukhona lo ngayilungisa ukhona lo ngayisolva ufune ukuthi ihlale lecela nje haleluya bathi indoda bekathine asinasilva asina golide bathi sithe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sukuma haleluya yasukuma indoda bangena nayo phakathi ethempeleni kwathi ngiyayibona seyiphakathi ethempeleni bayabuza ukuthi kwenze njani indoda ithi that is the reason I sing and shout because there is somebody from above lobethi songetha yami impilo haleluya ukuthi madoda ngiyangibuzwa ukwenze njani beningena ningishiya ngaphandle but today there is somebody lobethi ukuthi ngene nami intosho ukuthi that is the reason ngihlala nani ngibuyela into phambi satanda kusikhathi semthandazo ngasatanda ngaphandle because I shout and say Jesus came down and he lifted me up from my condition ebenzeni kuyo ngabe ngidlula khona masengiyabuza ukuthi kwenze njani kangihlangene kabani nine nasokuthi mina ukuthi kwenze njani njengoba understand yona lengihlangene ngaye but laba labethu lababili yibo labenze baphamisa mina hayi ngemandla abo bathi ngegama lakhe sinegama sesasike lona emhlabeni ezulwini ngaphansi kwemhlaba uthi bonke labapita lona labantu pita bekholwa into kuyenteka kubo yes Lord sinegama si-acknowledge khona abamali ngule phakathi kwethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen ngalokhethekile naloku specially in this special month la sitha besithi siyabuka khona sesingenteke ngefike lesikhathi lesi haleluya but siyabonga ukuthi lo lesipita igama lakhe mfundisi make mfundisi indlela yokundibingelela ukuthi you are still standing namuhla is because of him ukuthi yena nasinime ngakuye yena unemandla ekunisibekela ngaso sonke isikhathi yena sitha besidrawile ngoJanuary sadraw iagenda yaso ukuthi ngoFebruary la kukhona lo muntu okwenda but sageja sathi ngoMarch nakanjani but sageja hallelujah namhla solo likhona is because of him praise the Lord hallelujah phithe futhi baqojwa abankulunkulu ngiyababingelela labakhona phakathi endlini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha bingelele bandla lonke bobabe bomake bantu labasha dishayile tandla ukuthi na ukhona namhla haleluya sitha besiyafulumela enzawo but ngoba lo ngakithi mkhulu kunalo seveni ingakho sithi thola sila so ungathatheli phasi lokho dishayile tandla ukuthi yena Jesus uyagcinela ngato konke isikhathi haleluya haleluya Jesus praise the Lord haleluya uNkulunkulu akafanisa abantu sebotami usuka nenjongo lethide ene ukukhuluma kwakhe kuhlukile haleluya amen so siyagijima semabhayibhelini ethu encwadini yaDeuteronomy chapter number 31 sifunda amavesi amabili verse number 7 and 8 lo mnyo yasivulela incwadi yaMalaki chapter number 3 usifundzela verse number 6 kuphela babe silinda lo meka phambi kwenu Jesu solo inkosi empilweni yami angambonanga lofana naye uyangigcina ngato tonke isikhathi ungigcina ngisekhaya angigcina ngisemsebentini angigcina ngisemphakathini ngime phambi kwenu solo ngiyasho ngiyaproclaima ukuthi yena yedwa uyinkosi solo ngikhonza yena singaphendukela kuye ayikho lenye indlela lengihambako ngaphandle kokuhanjiswa nguye egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen amen Mose wabe sewubita Joshua wakhuluma kuye embi kwaso sonke isive sema-Israyeli wathi cina umesibinzi ngobe kufanele uhambe nalesive uye eveni simakathe lafunga ngalo
kubokhokho baso ukuthi utasipha lona. Kufanele usabele lelive libe lifa laso. Simakathe yena mathupha uhamba embi kwakho futhi uyawuba nawe, angeke akushiye futhi angeke akuyekele. Ungesabi, ungalahlekelwa lithemba. Malachi chapter 3 verse number 6. Malachi 3 verse number 6. Mina simakathe angiguquki, ngakho nani titukulwane taJakobe anikabhujiswa. Live life. Kwangathi kancane bese ngathi akekho Onchenawe wamalinganiswa as the visionary uNkulunkulu yambitile kule ndzawo ukuthi nginikele indzaba yethu sihloko namhlekuseni ukuthi our God is faithful. Praise the Lord. Ukuthi our God is faithful. Praise the Lord. Sihloko tami namhlekuseni ngivumeleni sitokhuluma ngoNkulunkulu othembekile. Praise the Lord. Bakhona boNkulunkulu abakhona emhlabeni bathi mehluko kaNkulunkulu esihlangene ngaye namhlekuseni ukuthi yena is so faithful. Praise the Lord. Ukhona uNkulunkulu ongabekwa mfundisi abekwe kuthiwa lona seNkulunkulu wase South Africa kuze ngiwe court emajajini amakhulu eConstitutional Court kusayinwe
naye asho ukuthi indaba uNkulunkulu lothembekile. But umangale the following day, the morning uve ukuthi ikhonzo seliyajika liyamehlisa lo uNkulunkulu sekukhethwa lomunye uNkulunkulu. Kwente njani ngoba besonto baNkulunkulu waseSouth Africa but lokuhlukile ngalo uNkulunkulu wethu akehliswa esihlalweni sakhe akavotelwa futhi akasuswa uhlele esihlalweni sakhe sebukhosi futhi yena unabele emhlabeni behluko kwalo uNkulunkulu wethu kuloko. Haleluya. Into le yafuthi uthahluke ukuthi lo uNkulunkulu wethu is so faithful. Amen. Lo uNkulunkulu umfundisi asimmeasurishi ngema situation esihlangabezana nawo. Lo uNkulunkulu esihlangane ngayo hlobo tami asimmeasurishi ngema problems lesingena kuwo sesiphethe siyamkala ukuthi ngoba le problems onayisolveki kusho ukuthi lo uNkulunkulu naye so past the problem sengetulu kwakhe. No. Lona lesihlangane ngaye namhlanje hlobo tami, he is so faithful. He is so faithful. Uthi makamfundisi ngafundisa lapha encwadini yaMalaki uthi uNkulunkulu nakakhuluma uthi mina uNkulunkulu angigutuki. Hallelujah. Praise the Lord. uNkulunkulu abakhona abanye babo bagutuke bakugudukele umangale uthi kwente njani but lona lesihlangane ngaye he is so faithful akagutuki. Uthi I am the same yesterday, today and forever. Hallelujah. Praise the Lord. Labanye babo bagutuke boNkulunkulu bathi yena akagutuki. Uhambe mfundisi bakutshele ukuthi la kuze kuthi into yakho ikhona ekulunga ufuna nihlangane kaNkulunkulu la ekhaya nathi into lokufuna utende thenga inkomo uthenga imbuti uthenga etshwala or whatever efuna ithenge so bethe wenda umsebenzi utobona lenkinga lohlangabezana nayo into bethe seyasolveka. Praise the Lord. Uthi thenge tonke letinto uwende wonke lomsebenzi lobathi uwende but ubone isimo sesisi siba wesi kwente njani lo uNkulunkulu nathi uyobuyela uyoconsulta uthi lo sendele tonke atendeki bakutshela ukuthi umgwadise kakhulu ngoba kunento lowendile le but lesihlangane ngaye he is so faithful. Amen. Uthembekile lo lesihlangane ngaye hlobo tami akaguqulwa noma ngabe yini but yena uthembekile. Sibona ukuthembeka kwakhe na sibona la malefundisa futhi khona encwadini yaDeuteronomy chapter 31 la uNkulunkulu khona lapho sisimfundisi sekabita Joshua athi lalela Joshua mina sihambelana siphuma eGibhithe sikhishwa izandla zaNkulunkulu wena namhla solo nguye bathi nawo magama lokutshela wona usaqhubeka nalesive sakhe uthi ungasabi lutho ungathuthumeli futhi lethemba ungalilahli because kuNkulunkulu lokuqhubeka nani ngendlela uNkulunkulu lothembekile so nawe ungaphelelwa ithemba. Haleluya. Uyamtshela mfundisi Moses Joshua uthi uNkulunkulu lona sitohamba naye ulona lowasikhiphe eGibhithe ulona lowashaya uFaro ngetishayo ulona lowathi uFaro uqinisa inhlitiyo uqinisa nengcondo yakhe wathi yena wakhombisa ukuthembeka kwakhe. Haleluya. Ngendlela mfundisi bese bathandazile bantwana bakaIsrayeli bathandazeni inyakanyaka uthi uNkulunkulu sikhulule uNkulunkulu solo athulile but once the faithful one waphakama mfundisi Timothy yagutuka Timothy yantshintsha abathandazeni inyaka lemineni uNkulunkulu wangathuthulile but wafika isikhathi sekasukuma yena sekathi ngalo ngiyanyakata ngena mathanze eGibhithe wasukuma wabashanga etishayo. Haleluya. Ufama firstborn ngala nabasabuke lokho naye wamaselesele ngala basabuke lokho manje yagutuka abayingadi Faro mfundisi kwabanguye nowathi yena kubo wathi sala nihamba Moses. Haleluya. Praise the Lord. Faro bakhipha njani na ngoba labantu ababe banisebenzela sekusukumela umthaka wethu isuku sekusukumela ukuthembekile ngoba lona lokuthembekile ngasukuma thina lokuthi sihlula yena uthatha indzawo. That is why mfundisi athi thimba kusithethu bathi thina sothula nje yena utosilwela. He is so faithful. Wethembekile.
Haleluya. Bayaphuma abantwana bakaIsrayeli. Ingqondo mfundisi kuFaro yabuya kumasensisi kuthi lana sikhiphe abantu abarongo la. Labantu laba bebasithi bathi gcina tethu bebasisebenzela benda konke. Bathi sekuthola sibakhiphile. Haleluya. Haleluya. Legosheni khona lapha eGibhithe bathi thola eGosheni kuyakhanya bathi ngalapha abantu bamafaro khona kumnyama kwente njani na uthi mina ntobanani nginesabi nesibinzi ningasilahli nelithemba lingalilahli kwente njani namfundisi eGosheni kuyakhanya uthi mina ndaba isika elifu emini nibe isika emlilo ebusuku. Haleluya. Bahamba nje bahamba nesika elifu bahamba nesika yemlilo. Faro uyaqala balandzela uyabhekhapha ngearmy yakhe emasotsha uthi seneliphutha la kanakati kuthi laba bahambi bodwa bahamba nale faithful one bahamba nalothembekile ekathi mina ngiyema sami sithembiso singiyebo singamen. Uyabalandzela Faro nabalandzela Faro uyabalandzela uthi labantu bathola la labantu buyela nabemuva ngoba ngiyabona ukuthi nginephutha bena ka understand ukuthi abasahambi bodwa bahamba nalomdzala wetisuku lobeka khona umhlaba sekaba ngakhona lokathembisa abethe sekadinga isithembiso lekathi mina so faithful ningesabi futhi ningaphelelwa lithemba bathi nabaphakathi nendlela nabathi sebetobona lana babona lodlela umile phambi kwabo nabathi babuke emuva make mfundisi ayiyiyeta. Haleluya. Bathi ngoba yena mfundisi he is so faithful wathi indlela leyavuleka baphakamisa induku indlela yavuleka inature yamlalela ubani na lona imvelo Alpha Omega usitala respectful. He is Jehovah Shammah, he is Jehovah Egipo, he is Jehovah Rapha. Umvuli wendlela indlela yavuleka kwente njani na. Haleluya. Bani amlalela sesisi emagalana bahambe emhlabathini omile kwente njani abasathi hambeli bathi bahona lothembekile ukuthi ngihamba nani noma ngabe sidlule emlilweni noma ngabe sidlule emandini mina ngiyoba khona because I'm so faithful ngoba ngithembekile. Haleluya. Faro uyeta naye uyangena nakangena Faro indlela yavaleka babuke emuva nawo amanzi baphelela bonke elwandle kwente njani. Ma-Israyeli hamba nale faithful one bahamba nalothembekile. Haleluya. Praise the Lord. Wathi mina ngiyangala kuthi ngithule uma sekunjena. Haleluya. Hlanganani bafana bethi gubhu nibethe senyadishaya mina ngitawutala litulo nithi ngihashi nekweyane kuphelele lwandle bathi Ebenezeri uhambe nathi waze waba lesikhathi. Haleluya. Kwethembekile. Legama elithi uthembekile uma ulihlola ngelimi lesiHebheru bathi amin. Haleluya. Lokusho ukuthi amen. Haleluya. Lokusho ukuthi lokuthembeka kwakhe. Haleluya. Nanoma ngabe isimo sakho besibhetha bathi ngoba nasaka kuwe wena uvela uthi amen akube njalo. Haleluya. Bakude ukuthi usho njalo akube njalo ukuthi sawungakuwe. Haleluya. Athi mfundise enkonzweni yasekuseni intolo athi uma lihleli kuye athi yena uma nihlala kini nami nihlala kini ngiyakutshela noma ngabe yini ngiyabethe seniyendelwa yona bese uhleli kuye uvele uthi amen. Bathi simo sinjani make bavundla uthi amen akube njalo
Hallelujah. Praise the Lord. Bathi sivisise sokuthini ukuthi sangihamba nalothembekile lona longamela kube njalo. Uma ngabe simo nisibona ngale ndlela sibona ngayo nina yena uthi akube njalo. Sokuthethile yena. Hallelujah. God is so faithful in our lives. Hallelujah. Kunedimo lesibhekana nato but ngoba sihamba nalothembekile simangala ukuthi sidlule njani. Akusimandla ethu but nguye othembekile. Ushilo ukuthi angeke nganishiya, angeke nganilahlela ngaphandle ngoba angidela ngilali. Lami lizohlala kubhekenile. Hallelujah. Praise the Lord. Bantu bayasho ukuthi sitawuthembeka. Bantu bahamba bakujikela endleleni bathi uNkulunkulu wethu wethembekile. Uthembeka wakhe mfundisi simuvana ngathi nguvile ekhala kwenu ngibonile nekhandleka kwenu sengiyaphuma manje ngiyehla Moses hambo bakhipha eGibhithe uyabakhipha Moses uhamba nabo indlela yonke kufika isikhathi mfundisi laba bathi sebobe khona mandi nemfuyo bathi sayibonela ngathi sayiphelela amandla ifuna kufa bathi yena ngoba thembekile athangeke nganishiya ngiyoba nani manje uyawakhipha edwaleni bayanatha nemfuyo bayanatha. Hallelujah. Uhambo lisaqhubeka bayahamba nendlela bayajika bathi sebalambile. Ngeke mfundisi hayi uzokulamba phela bathi indlela le right a good man of approach. Usikhiphela eGibhithe ngabe sibane safela khona ukuthi besikhona kudla ama-anyanisi sikhona kudla nani bakhohliwe lesimo laba bakhiphe kuso bacela ngendlela ekhononda make mavunza bathi ngoba yena athembekile athi angifuni kuhlela kusathembeka kwami. Hallelujah. Wathi batshele Moses ukuthi hlahla bakuseni bahleleke. Hallelujah. Kunoyehlisa ukudla imana batodla. Legama elisimana makesikhosana lisho ukuthi nakabe kuthi wena nawupheka ujwayele spice saka Robinson. Hallelujah. Nakapheka makarudzani ufeva yena spice sakhe impeli. Hallelujah. Nakapheka ngalase sisi spice sakhe ngilesi bathi 6 gun. Hallelujah. Praise the Lord. Nakade makesikhosana uthi ayidli Robinson lalemana. Hallelujah. Lakulendo lesidlako nakapheka makarudzani nakadla makarudzani ambuta makesikhosana bathi uyifa njani lento athi ngifa kubheni wami lana umnanzi kakhulu. Hallelujah. Make warudzani ayesesisi athi uyifa njani lento lesidlako athi ngifa 6 gani lo muntu lekapheka ngathi bekumbhalele ama-ingredients ukuthi sinaphele njani. Hallelujah. Babethi sebayabutana mfundisi ukuthi what manner of food is this? It's manna from above. Hallelujah. Hallelujah. Bathi manna ngoba awukhona ukunika igama ukuthi lona usebenzisa lokhu lona usebenzisa lokhu bathi test yakho konke kukhona. So angeke usho ukuthi lokhu bakuphele spice Robinson lokhu bakuphele 6 gani it's manna. Hallelujah. Kwente njani la uNkulunkulu beve itest lebayithandzako kulokudla lokhu ngikhombisa ukuthembeka kwami nangithangeke ngibashiye. Hallelujah. Praise the Lord. Ngoba abantu mfundisi noma ungabendelani abakhona uku-appreciate bayahamba ngathi sesithiniwe ngalento thina sesifuna inyama uthi laba bakade ngabe yabacenza lehlanga bathi ngoba ngithembisile manje mfundisi ukuthi mina I'm so faithful sengendela kuthembeka kwami dehlathi gwada badla kwende njani Ngosi wena indoda enje because I'm so faithful. Kunedimo la uhambe khona sitho sami nami ngahamba umthandazo waphela letha kuzinga lemthandazo ngoba ubona impendulo selathendeki bathi wamangala sogive uphile uthi lesimo lesivele sesimo sami wasibona siphenduleka kwende njani. He is so faithful. Akakontrola umthandazo wakho ukuthi uthandaza how measure of prayer oyendako but yena ukuphendula ngoba make bayibila. He is so faithful.
uthi tami tithembiso tini yebo tini ameni ngamanye amagama lokuthembisile ngiyagcina kuvele kube njengoba kuthembisile. Hallelujah, praise the Lord. But laba lebathembisile kumele bona bathathe isinyathelo athi mfundisi noma ungathandaza njani uthi raba shanda mandarabosa libro shika maya, but la ungathatha isinyathelo angeke kwendele lutho. Hallelujah. Laba lebathembisile uma senenda sithembiso mine uthi angibuke isizini, angibuke ne period of time, angibuke nesikhathi length of time uthi ingakanani nangethi into kwendela wena vele uthi amen akube njalo. Because I'm so faithful as God, the creator of everything. But the problem yalabo labathembisako bathi thina sekabathembisile babethe bona lesithembiso basivimba. Athi mfundisi nakashumayela into lekuseni sithembiso abantu bathi vimbela sona ngoba yena usukathembisile athi batawonyala bakukelako uma bakukela ngekholwa bathi nabaphuma kulo mnyango bathi seniNovember yaNkulunkulu abangicasha khona. Wena njani basho njalo na bakhohliwe uthi lesithembiso asisukuthi kwemuntu bathi sisuka lo thembisile. Nathi mina ngeke ngikushiye, angeke ngikulahle, angeke ngikukhohlwe, usentendeni esandla sami nemicabango lemihle ngawe ngoba mina isithembiso sami simile. Bathi mina athi valele isithembiso. Athi sesingatashwa kuphi mina ngoba anginayo connection. Akhohle mfundisi umuntu ukuthi lesithembiso asikuyithi kwe connection, but speak to the connector. I would take a connection because there's only the connector of everything. Then let tata, I will connect. Hallelujah. Who have been a favor a moonful, who have been a block one in the karate, who to a connect on him, but you have so to see. But you go back to my shokan, who to a connect on him from 7. Maragasa sang at 7 or so. Banjan. As our father name says, I'm connect. Maranam has some coffee, or can boom it. The Lapam 7 is so true by a band who coach them to them. Hallelujah. But our promise keeping God, who might not connect some fundisi. I could be the favor a band, I could be them single of Lanzelago, what went then Johnny. Woman and the faithful God. Amen. Pelamina nawe. Uma ngabe sibusimo sempilo ngabe ngabe stress sisipulele kumbe ngabe depression seshayile ngenxa yetimo lesihlangabetana nato bomake bakhala nebantwana bathi namhla solo umile kwende njani. He is so faithful. Uyaqinisa yena akumise uthandaza busuku bonke uthi Nkosi ngathi abakhona khona, but the faithful one abasigcine uve utabe bakhona khona abantu labanye baphelile mara bona babuya baphilile. Kwende njani. He is so faithful. Uthembeka kwakhe siyakubona, sikubona mfundisi njengoba bafana abathathu sesibasiwe sithando somlilo nabo bathatha isinqumo ukuthi akekho lo sikamkhonza thina sivile ngabomkhulu wethu, sivile ngabokhokho bethu ukuthi bahambe naye wavula indlela lapho indlela bengekho khona. So nathi sibambelela kuye bona siyabona kulendzawo sithunjiwe sibanela eBabylon, but thina sithatha sinyathelo sekuma to the faithful onelohamba nabomkhulu wethu vema bafana. Bathi basabile kunjalo sithando somlilo saphinzaphinzwa ngasikhombisa. Bathi yatibona tidivane kufana nathi baba bamayibila tivele tibabambe tibajikijele emlilweni. Hallelujah, praise the Lord. Bathi baphakathi emlilweni kwabonakala indvodza yesine ihamba nabo. Kwende njani. He is so faithful. Into lemenahambe nabo sesisi ukuthi yena uthembisile lapha encwadini yaDeuteronomy athi angeke nginishiye angeke nginiyekele. Hallelujah, praise the Lord. Bona bese banqumile mfundisi kuthi noma kawasenza lutho but kuyosala kwathe lendzawo wathena no mina sithembile
isithembiso ngathi angeke ngikushiye angeke nginiyekelele wabonakala phakathi emlilweni ahamba nabo haleluya wena njani uhambe nabo ngesithembiso bathi ngeke ngibashiye angeke ngibayekelele uNkulunkulu ongayekelelani because he is so faithful. Bathi baphakathi emlilweni inkosi yathi yabuka phakathi kwabantu abomlilo yathi madoda kuyani la nto ngibonisa kungenzeka ngiboni kahle ngenxa abadoda sebukhosini kanti sifake abantu bangaki la bathi sifakela abathathu wathi ngibona nomunye la ngathi indvodzana yaboNkulunkulu wende njani na inkosi iba nerevelation ukuthi indvodzana la yaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Ungene kuqala because he's so faithful. What no? Njengoba labantu ba prosecute ngalokho nana siboneni shasekanini madoda lithi iBhayibheli lidivana dasha daphela wena njani na uzama ukusikhomba mfundisi nakathi yena mina ngiphikisi kumahubo 35 nakathi ndwana labalwa nami inkosi David ngathandaza lomthandazo bona bebathi nabo Shadrach kanti sebalona nayo uthembekile wathi David ndwana labalwa nami inkosi nabangena bona kuphuma laba uNkulunkulu yabalwela nakathi lothula nine mina ngitolwela wathi ngamavila ngakhuluma so I'm so faithful njengoba sibobothula mina ntobalwela sebayaphuma manje sengiyabalwela laba bathi bafaka bona sekungena bona haleluya athi yena la lokubhela lomgodi athi ufuna kufaka lona namgubhelako utongena yena Amen. He's so faithful uthembekile indlela ethembeka ngayo umfundisi simbona la Herod abulala Johane athi sawutedzile nelibandla abuya futhi abamba Petro ayakomfaka ejele but ngoba Petro bekahleli kuye naye uNkulunkulu ahleli kuye Jesu that is why sithola athi utedzile umvalele ejele kulelilanga lathiwa yobulala khona Petro but sithola abazalwane bahlangene bathandaza lelo thembekile iminyango yavuleka ingilosi yamkhipha ezombeka ngaphandle bamangala emthandazweni wabo intombatana ithi evakato lokokotako la uPetro ushilo umfundisi wathi hlalani kimi nami ngihlale kini nokucela noma ngabe yini nidabethe seniyendele bazalwane bebahleli kuye bathandaza bathi sicela kukhulule uPetro Nkosi yena ngithembeka kwakhe wena njalo wathi angikhona ukuthula kulabo abahleli kimi mina ngiyakhona kuphendvula wabaphendvula ubaphendvulelani na because I'm so faithful thembekile bese umuntu wasithembisile mfundisi bathi ngoDisemba sithathola amabonus bathi sene cost containment sebathi November bajika kune cost containment laba sebenza private sector icompany ayikasebenzi kahle so uthola ibonus siyaretrench ukukhethana ukukhetha lesike uqhubeka wayiva le threat sikini ibonus siyaretrench uyaphela umsebenzi kumbe soqhubeka next year uyaphela next year ufuna kusebenza now so you're aware once off next year utham kuba umsebenzi mara jala warambi tele meeting bathi mabonus ngo December ndo wathola so uNkulunkulu wethu umfundisi nakathembisa uyathembeka akafana nebantu basemhlabeni uthi bayathembisa bangagcini haleluya siyabona ama commission South Africa yobadlamile kwente njani baphamisa sandla bathi siyathembeka ukuthi soba ama first man of the country to protect the country but today into setijikile bantu bayajinga bayabathembeki sinesamba nalo thembekile makesikhosana asemthethamani ngetimo lesikuto asemthethamani ama-situation esihlangabezana nawo asemthethamani ama-problems lekakhona but yinye into lekame ngayo wethembekile kungenzeka since January
solo uyathandaza ubona ngathi lesimo sona sitshintshi but yinye into lemile kuthi noma ngabe simo singakantshintshi wethembekile baba isikhosana. Amen. Kungeka kunento lekudlaka emoyeni nasenhlitweni uthi lento leyathi ngiyafisa ukuthi ilunge but ngento yasona ilungi isihlobo sami eneseneminyaka nyaka sona ingalungi ayidetermine ngathembeki kwakhe umile yena. Yeah. Uthi I'm the faithful God ngithembekile. Kuthembeka kwakhe siyakubona empilweni tethu uthi lana ngiyamangala ukuthi ngidlule njani ngiyamangala ukuthi lesimo ngidlule njani wethembekile. Labanye abakhona ukuvuka namhla but wena mina nawe sikhonile ukuvuka kungenxa yekuthembeka kwakhe. Kuthi uTeslinda kulesuka namuhla une divine appointment lento bangahenayo naye. Hallelujah. Phela wena bakuzamile kusuku sihlobo sami bathi thumela tino dajika yakakhona kufinyelela kuwe kwente njani kuthi yena uthembisile wathi namuhla ufuna ukuba ne-divine appointment nawe la eFaith Assembly Church in Christ ePola Park. That is why the church take less to because he is so faithful. He is so faithful. Samba na nkulunkulu othembekile, samba na nkulunkulu ongahlulwanga lutho, samba na nkulunkulu ongajiki, samba na nkulunkulu omaka isithembiso sakhe. Nakathi mina into isithembiso sami uyema ngokweqiniso. Akaguduki. Bantu bahamba baguduke, umthetho uhamba uguduke, bathi yena umthetho wakhumile, lona longamela tethu impilo. Nakathi ungesabi into banawe, singabamba lokho ehlokotami, kuthi sina uNkulunkulu lathi sikalahlithemba, yena utoba nathi. uNkulunkulu kwenda njani mfundisi? Moses uthi Joshua ngalamagama lawa, ukuthi beka understand Moses, ukuthi Joshua njengoba soqhubeka nabo labantu, kwenda kuhambe kube netinkinga, ufune nawe lathemba, but nayi into lokubambisa yona, lo uNkulunkulu lesihamba naye, wethembekile. Kunebantu eqala ikhampani lonke, niqale ibe successfully, but ngehamba kwesikhathi, nihambe nijikelane, but benisayine phasi, ukuthi lana sohamba ngale migomo lena nale. Ukuthi noyithuna lolisane naye imbandu. Ino bantu bamba bajike. But our God is so faithful. Mfundisi. Bathi kwesiko lemaZulu. Umuntu lotibulele lotidubulile lotikhungile lotibulele nje kanti commit suicide. Ngokwesiko lemaZulu bathi akufuneki namunye umuntu emgcwabeni. Bamgcoba nje ngeprepared. Uyayiheza. Le family balukela mbali. Ufekuphe ukuthi umgodi libhokisi balibambe balijijile phasi. Isiko lemaZulu. Kuna nathi mthethwa ufile wofele France. Sakabuta amaZulu mfundisi bathi manje ungcwatsha kanjani ngoba kuthiwa ucommit suicide. Bathi hayi asinasho ukuthi ucommit suicide ngathi bampushile. So sathi ngani laba tikhungile nalaba bathola batidubule ehlathini ukuthi babadubule kumbe batidubule kumbe babakhungile. Mthetho abantu umfundisi uyantshintsha. Mthetho abantu nemehlo uyabuka. Hallelujah. Mthetho abantu uyantshintsha. Mthetho abantu unemehlo uyabuka ukuthi ufe bani. Bangaki laba bangcwabile laba fenga lendlela afe ngayo. Babangcwaba njengenja. Mara yena sathemba ukuthi hayi ngathi bamshovile. Ngathi vele lo ihleliwe. So angeke kulunge ukuthi angcwatshe njalo labanye labangcwatshwa ngaphambili. Bathi uNkulunkulu wethu Tabotami nakashaya umthetho wakhe akabuki ukuthi lona ngibani akabuki status akabuki nelizinga lempilo ukuthi lo mlona unjani nakashaya umthetho athi mina ngiNkulunkulu ungabi nalabaye boNkulunkulu ngaphandle kwami akabuki ukuthi ukhuluma nabani ngoba bonke abantu abakhona emhlabeni labanemali labanganamali labanetikhundla labangatikhundla labaphakeme labangaphakami labalala emkhukhwini labadlela upstairs nakashaya umthetho uNkulunkulu
uNkulunkulu wethu umthetho wakhe ubena bonke abantu because uthi asente umuntu abe ngumfanekiso wethu asifude so akakwati uNkulunkulu wethu kujika umthetho wakhe awutshintshe ngoba simo sesinje sesifeva labanye abantu. Our God is so faithful. Kungabosha umlungu umfundisi uRebhe mntwana wa 9 years ulo mnyama uRebhe mntwana wa 9 years lamaqala onke qualify ukuthi aye high court ngala emlungwini umfundisi osukuma ama social worker ebelungu kusukuma ama psychologist kusukuma ama psychiatrist babhale ba motivate baye kufakaza ecourt ukuthi lo mlungu lo bekangekho nomali unabo bathu bathi tifo tengqondo unani nani ma depression so akakathi bona ke lento uve bathi 9 years ngala ukhuluma amajaji lamakhulu kahle lapha high court bathi tomgweba 9 years nakule 9 years babe sikhosana utohlala 5 years the 4 years bye suspend sengala bathi life sentence sebathi bolpenlebo bathi president into bakhona ngo 2075 ngelo to decide ukuthi akunike iparole Mthetho se South Africa uthi bonke labantu ababa barebe imina in maximum sentence yakhona it's life sentence so ihlobo tami bantu bayaguduka bathi uNkulunkulu othembekile lekathi ushaya umthetho abethe sewuyema kuwo akaguduki because yena is so faithful into lesina ukuthi simkhonze ukuthi yena wethembekile futhi akaguduki bantu bayaguduka emhlabeni uNkulunkulu akaguduki ihlobo liyaguduka emhlabeni uNkulunkulu akaguduki uyema esithembisweni sakhe uma njani uNkulunkulu esithembisweni sakhe yini sizathu esimena ukuthi yena esithembisweni sakhe ukuthi yena wethembekile bantu umfundisi emshadweni bahlala kube mnanzi nabasaqala uhambe make naye atakuseke ekhaya lakhe ubone ukuthi the image yakhula babe seyaqala bana ma complain hayi mina ngizange thatha umuntu nje ngizange thatha umuntu somo bafathi bayajima baya exercise wena lethi ukhalele kudla la ekhaya bema lapha ngomfundisi bathi chief dead to us apart akujikele umuntu akujikele umama uthawu lo muntu lo kwafuka phambi kwebandla phambi kwaNkulunkulu phambi kwemfundisi umfundisi wathi nisho bathi yebo noma ngajubeka kunya umfundisi lona simunye noma ngathola ingodi kwendekeni umfundisi noma ngahlala ngasasebenzi simunye mara kambe isikhathi bajikelana but our God is so faithful khuluma ngento endekile makubafundi abantu sebadzala abahleli bawuthatha makumikise ekhaya manje uhamba lo umfundisi othola ingwenya bathi lo umseswethu simcela ngalendlela omthatha ngayo simcela ngalendlela wasuka ngayo ekhaya simcela umlethe anganamntwana simcela umlethe angasilutho ngalendlela omthatha ngayo lo wakho lo bantu bamba bajike bathi uNkulunkulu umile tosithembiso sakhe haleluya haleluya sina uNkulunkulu othembekile nhlokontama sina uNkulunkulu othembeka lendlela ukuthi akasho ukuthi sengihlaliswe bantwana sengihlaliswe ukusendela abantu uthi mina ngithembekile akuna condition engena ngithembeke but ngithembeke ngoba ngithembisile sendela kumfundisi bathi uthini ma sekushumayela kangaka nje sengidivosile hayi sengidela bona bathi uNkulunkulu wethu akendele ibantu wendela ukuthembisa kwakhe ukuthi mina ngithembekile ngathembisa ukuthi sami isithembiso singeke singamen so njengoba ngasho njalo angiguquki
lokuthembisa itolo nalamhla solo ngimile tosithembiso Yeah. umile tosithembiso sakhe Yeah. sihamba naNkulunkulu othembekile Yeah. akathembeki ngenxa yetimo tethu akathembeki ngoba khona ufuna kutshintsha impilo tethu uthembeka ngoba vele uthembisile Yeah. enothembekile Yeah. nakathi angeke ngikushiye angeke ngikulahle angeke ngikukhohlwe ungalahli ithemba wena ufuna umekela amagama lawo Yeah. kuthi nanoma ngabe kungenzeki lutho but yena uthembekile Yeah. bantu bamba bajike emhlabeni government wamajike Yeah. bomakhelwane bajika umphakathi ohlaseleka nawo uyajika Yeah. bakufunela kumnanzi umfundisi bathi mathosi la ekhaya nkosiyami siyathembisa ncike inkosi ukuthi nangidlula umsebenzi lo tosibambela wona mfundisi lisono lekuqala nalende kuwasha ingubo thina singeni soba sinawe konke nikhonzela kuncane sesephola park nese-emelo inhlobotami sefika kwini ukuthi mfake iphi branch malonke lama branch under one umbrella hayi mfundisi sinawe siyoba nani mfundisi vele sesihlanganyela nani Yeah. mfundisi la inkosi yami ncike inkosi ebazali angisho ukuthi ngiyanibita angisho ukuthi njani but ngiyantshe sine loshonelo manje usicelile ukuthi bafuna kuhlanganyela nathi but lento khona ngeda ukuthi toba singatha njengoba ngicela into ngumfundisi angeke kubukeke kahle nami uvele ngedwa hey abesikhosana manje sihlangana esikhathini ukuthi asibekusikhala hayi vele ngikulo mfundisi abethu sitawuhamba umsebenzi uhanjiswa uphele nasekabona mfundisi kusasa njani mali nasala njani sasala kahle umfundisi hey nethi ngoba ngiyaphuthuma bancane usitawukhuluma mfundisi bekathi wena livi kuthi uNkulunkulu tude nabahlita ohlahliwe letiphukile naletidzabukile athi siyathwalana njengoba uNkulunkulu asho njalo athi thwalisanani but bekanga understand kube bekana revelation kuthi lokwasita labantu sesiditha kukhona usibantu abasita soguquka ubasitha Amen. nango mfundisi hawo anikaze nacabanga hey nango hallelujah praise the Lord kanti bakathi usabetha kulendzawo njengoba bathembisile bona bebabethi kumfundisi but bebetha lothembekile lona lohlala isithembisweni sakhe kuthi labetha kulendzawo betha kumfubantu kanjalo Yeah. Yeah. bathi uNkulunkulu wethu uthembekile Yeah. uthembekile kunalabanye lapha edwaleni lapha kamfundisi masilezana bomfundisi 12 midnight une whole night prayer Yeah. bangalala endlini eyiselenzela umfundisi lapha silenzela umfundisi masilela uyathanda ngegama lika Jesu la basinethile balala nathi bebe phambili bathi umfundisi sesihambisa yonke imizamo umfundisi masiyasende konke ngathi 12 ebusuku labantu bemantombazane emakamerweni nami makwabo loba belapho umcoshile ngoba likhaya lami lwasemalawi ulandzele lokushela uhambile wathi sitawusala sibona bathi amfundisi ohlanganyela nani vele sesitawukhonza nani bagcina ngalelo langa kwente njani bantu banjalo but our God is so faithful uyena isithembisweni sakhe amen athi angibiswa ukuthi wenda kahle but ngoba ngithembisile sengimile haleluya haleluya uma ngabe uNkulunkulu wethu beka uNkulunkulu wethu uyakwata ngabe maybe songasekho emhlabeni but ngoba yena uthembekile mfundisi umile haleluya praise the Lord kuthemba kaNkulunkulu sikubona umfundisi bamthatha nakathi mina uNkulunkulu umdali wezulu emhlaba bamthatha abathunjiwe empini bantwana baIsrayeli bamthatha umfundisi bathatha nemphongolo bawuthatha bayovalana nomnye uNkulunkulu ebusuku lo uNkulunkulu bathi bayafika ekseni umfundisi bathola uwe ngesiphundi kwente njani bathi buta ukuthi kwente njani ngoba lona wethu uNkulunkulu akaguquka akalinganiswa umile wethembekile bamthatha bambisela tandla mfundisi baphinza bamnisa kana bathi kuthi le bhokisi balivalela lina uNkulunkulu lothembekile
bathi bayafika the following day mfundisi bazohlola bathola inhloko ejubekile bathola laba babambe imphoko ngetandla tabo umtimba wonke ugcwele emathumba kwende njani akasukele lo nkulunkulu wethu ngoba wethembekile. Haleluya. Samba nonkulunkulu othembekile. Haleluya. Dagona kanamandla kuye naloma ngabe bakuthusa ngabodagoni ungasabi esilongweni uhleli kuye lona lothembekile uthembisile uthi impi noma ngabe linjani yakhe yokulwela. Amen. Baphuma amathumba balomfundisi lona lobambe imphokolo ngetandla takhe baphuma amathumba kwende njani basukele uNkulunkulu othembekile lona lohamba nebantu labathembela kuye lekabetheso yabalwela. Mfundisi balone ma-Amaleki bantwana baka-Israyeli endleleni yabo yehambo balone ma-Amaleki endleleni lithi iBhayibheli ngalesikhathi akakhula umuntu dicathulo bekakhula nato nakabe bebagcosa isiketi labomake uma begcosa is-32 lesikhathi akhula 38 bekatikhulele emtimbeni wakhe nakabe begcosa is-8 istatula lesikhathi akhula sitatula ukukhula naso. Haleluya. Kwende njani uthi tentoba nani ningalandithemba. Haleluya. Asive ukuthi nabantwana baka-Amaleki kukhona labakuthajukela khona kwende njani uNkulunkulu wethu wethembekile. Haleluya. Wethembekile. Athi Jehoshafati hlanganisa libutho le-team yema-worshipers ningadilweli lembi yami. Haleluya. Wena ukuthi nidumise nithi phakathi kwabo bonke aboThixo akekho lonjengaye akekho lofana naye niyahlabelela nje lesikhathi nihlabelela titha yojikelana dodwa ngoba imbi akusiyeni yami. Haleluya. Labahamba laNkulunkulu othembekile abadzingi ukuphendvula abadzingi ukutilwela abadzingi ukhipha amagama langasikahle bathi sifikela kuwe wena lothembekile. Samba naNkulunkulu othembekile uthembeke uNkulunkulu wethu bantwana bathumele esikolweni ungathi usukwendekani bathe nathembeke ababambe bantwana e-university balalele umthetho kakhulu la engodini bona base Cape Town babuye baphethe something lebe bayele yona kwente njani wethembekile. Haleluya. Uthembeka yena nalana singasathembeka kakhona but ngoba yena uthembisile that is why athi ngiyema tuwesithembiso sami uNkulunkulu wethu wethembekile. Haleluya. Praise the Lord. Kunale college bakababila lesebenza nayo seyibapheka i3 ekhaya kubo so bathi umkhwela athi uyatha sidolobola waphela kokuqala waqolisa waphela kwesibili waqolisa waphela kwesithathu waze wa-invite ama-colleagues mfundisi athi nami nginemsebenzi lomkhulu ngiyalotsholwa ngiyacela ama-colleagues amangani bafethe ukuphekisa bapheka senamba kumkhwenyana voicemail 3 times umuntu loyo manje sesiyakutselela kayi-3 uyakutselela qobo le mali uthi nithola kule business umuntu njalo make mafundisi. Haleluya. Praise the Lord. Bapheke kayi-3 babita ihlobo bomalume bathi kuyalotsholwa umkhwenyana uthumela abantu 3 times uzafona namhlanje kusasa nento esho ukuthi bomalume phela babekudzini ngiphangise niphangise bangafuna umalume badile. Bese akezo umfundisi losisi wes3 uyilapha lapha akezo ngoba yena emsebenzini sebamhleka labathatha kuhlekana nalabo bathabe sizinto ukugcina ngani umuntu njalo ngakamayibili themba uNkulunkulu sihlobo sami nalanga sathembisa khona umthembela ukuthi yena uNkulunkulu lothembekile akafana nebantu. Haleluya. uNkulunkulu wethu wethembekile. Amen. uNkulunkulu wethu uthembekile uthembeka lendlela ekuthi nalanga sathemba khona but yena uyavela abethemba athi lethe lethemba athi la
nanoma ngabe seniphelelwa amandla ithemba lingapheli nemandla angapheli ngoba mina ngiNkulunkulu lothembekile.